Meghalaya Health and Family Welfare Department today organized a live discussion on COVID-19 with media persons, health experts and tradition head of Derfen Dor Bashnau. The program was streamed live by DDK Shillong and TV local channel. The program to dispel all doubts about coronavirus began with words of encouragement from the Director of Health and Family Welfare Department, Dr. Amanwar. The program has provided a rare opportunity for the citizens of the state to directly interact with a health expert amidst media coverage. Earlier in the day, the officials of Health and Family Welfare Department held an in-depth discussion with the traditional heads belonging to different village councils. Valuable suggestions were taken note by the health officials for effective implementation of COVID-19 protocols. In our perspective regarding COVID-19 and prevention, that is vaccination. Kami ketinggalan ingin scam bermanfaat. Ya, kejisan. Apa yang pada sistem ini, bah apa ini bah, kami kelam, ingin scam. Mana kami ketinggalan bermanfaat. Ya, kejisan apa ini? Ya, kejing pikir. But getting so quickly, compared menginlah, but dia dah mungkin kita, but tahu macam ni kalau, but benda je dia mungkin kita, but bila dia kita mengingatkan ini kita dia dapat mengingatkan, tak pada dia sini kita lalu, sebab mentang aku ikut saya kirim baru, but untuk kekasih baru boy, kelas baru boy. Mengingatkan bahawa kecil kita dekat orang kecil di bawah, your presence here will be an encouragement to all who are doing this program right now. Thank you. Di bulan Jepang COVID kena. Arzan aku kalau ada yang senang, agak lagi kuno kelakta dia kan masalah yang beroi. Berkat no, bila tu kita bagi berkan kita ni. Patulong nila yakon ha usnang ajar ako. Ako bangila ang lot ba kasi kalakoy kabenta. Kabakot. Negajing why not jong liu Jepang ngre kamsum lang bunta ba bunta ko wan biang kajing chi. Kabakam sa kay susu jong liu ko bin katina. Bade ko ngri khalipat pasastin. Kung kay nang salang hi hamen ya nau sembiang yang pada hari Kapor lagi, kemarin Kapor apa, kumangi lemak social media, kumangi lemak TV channels, news channels, maka cingcia, dijelas di repair. Kalau orang kebat siapa haduk kata bah, lese ni yang ni Kapor yang patlah mudur, ya ke kaba, mak dengar orang yang diketin ni yang apa. Mesti boleh try berapa di sini ini. Makin poin ko mata kapur ako ba. Kung mangi Akisan na kabalong mesti minta na begitu. Kayak macam. Dan yang pun kami nyadar lang kantan berkat yang bagi kurang jadi dapat press. Kira macam kita kurang, kita pakai. Ipayim, mana kurang, kita dekat yang bagi. Aku juga medical expert sini. Kami akan sama dengan sini. Aku cuma yang baru orang kita lihat lagi lembaga ni kalau itu likas. Kami kata kapor apa? Aku apa baru? Icip kaya yang kami kalau itu likas. Jadi kami kesini apa? Lada dia, jangan kata lada dia, pengimat. Ya kecil kumba, kiwe kicelah kimat, betali kimat, kita Maharashtra kita. Nin long kiba lang kret. Kita ini yang import bagi Facebook Live, lembaga YouTube channel, lembaga Doordarshan, lembaga local cable networks. Lara vidon kecil tuli, lara vidon kecil. Malah kita ada confusion. Kasih tahu semua. Lesi kita kisah arti dia. Lara vidon kita kerja. Jingat kita pilih lesi kita aku tak bisa. Aku jingat cuma kali kita berdai, mereka berdai. Kami kalau pelan ini, makin dia, makin dia mereka ekspor kepada bagian luar.
So take this chance now to say our ways, but for healing grace, vaccination will save.